Isikiza abakunzi ba CBM TV. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkongori Vladimir. Mbere na mbere ndasaba wo kuri iki kiganiro kuri CBM TV gukanda subscribe, share no gukora comment munsi y'ikiganiro kugira ngo amakuru ajye abasha kukugereraho ku gihe. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ku kazoza ka football mu myaka 10 iri imbere, dore ko ikiragano cyari cyobowe na Lionel Messi na Cristiano Ronaldo gisa nk'ikirimo kiragenda kirangira, dore ko yemwe mu myaka 10 ishize Ballon d'Or kuri isi barazigabanye, kereka umunya-Croatia wivanzemo ari we Luka Modric akaba yayitwara nyuma y'igikombe cy'isi cyarangiye 2018 kibereye mu Burusiya. Ku mwanya wa mbere turahasanga umusore w'umufaransa Kylian Mbappé yavukiye i Paris mu Bufaransa. Yavutse tariki 20 z'ukwa 12 1998, avukira i Paris. Afite metero 1 na santimetero 78, ibiro ni 73. Nkuko mubizi football ni mentaloma. Uyu mwana yabashije kuba n'umuntu ufite ni mentaloma mu mutwe, ubona ko yakuze arerwa n'ababyeyi be, ageze igihe cyo kuba yakigenga mu myaka 19 nibwo yatangiye 20 gusa nkaho ashaka kuva iwabo. Gusa football ni mentaloma, noneho karita afite arakora cyane, work rate ye mu kibuga ibiri hejuru. Ngira ngo ubwaheruka gusezerera yashatse kuba yafata ngo umwanzuro kujya muri Real Madrid, gusa ikintu kikwereka ko mentaloma ari mukuru, yabashije gukaruma. N'ubu ngubu aracyakaruma situation iri hagati ya Paris Saint-Germain na Real Madrid, kuko ari ku mpera z'amasezerano ye muri Paris Saint-Germain. Gusa ikibazo cye Perezida w'Ubufaransa Macron Emmanuel yakinjiyemo nk'umwana uri iwabo. Barateganya kuzakina igikombe cy'isi, bumva ko we yakagombye kuba kiri muri Paris Saint-Germain nk'umwana ufite tara, kuko we mu byiyumviro bye yakuze akunda Real Madrid, kandi abantu benshi bazi ko ariyo kipe itanga Ballon d'Or kuko iyobowe n'umuperezida Infantino Perez. We n'abadira ni nka Laporta muri Barcelona, n'abadira abakinnyi bose babakinira bahora bumva ko aribo ba mbere ku isi. Mbappé ni umwana ufite tara yo gukora, arakora cyane. Umuvuduko we ni umuntu mu kibuga yarimo, urabona sambalo, uramubona afite baro ukamubona araperforminga. Iminota 90 irangira ubona ko Mbappé akiri wese, umwuka bawufite work rate ye iyo umurebye mu kibuga na bagenzi be. Gusa ubu ndakeka arimo arakinana na Lionel Messi. Abaheruka kureba match ya Paris Saint-Germain na Real Madrid mwarabibonye ko Messi nawe birani nka campaign batangije barabanyakatara, amafaranga bafite noneho batangiye proposal yo kumuha miliyoni ku cyumweru y'amayero. Urumva yaba ari we mukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi kuri iyi si, umwana. Gusa we nk'umuntu ufite mentaloma arakuze, mu mutwe yakuze vuba, nkeka ko situation azayikaruma. Mbappé mu bibazo arimo byo kuba nta masezerano ntibimubuza gukina, ubona ko ari nawe uhetse Paris Saint-Germain. Abanyakatari bo baribaza se uyu mwana aramutse aducitse Abafaransa badufata ute, nk'ikipe yashakaga gutangiza campaign yo kuba yatwara Champions League ku mugabane w'Uburayi ikagaragara. Murabizi ko umwaka ubangiriza usize yari yageze finali, iza gutsindwa na Bayern Munich yo mu Budage. Gusa sinzi Neymar ni umuntu nawe ubona ko azana za penti z'Ababreziliya. Sinzi icyo bazafasha umwana kugira ngo abashe kugumana nabo. Campaign batangiye gushaka Champions League bayigereho. Nk'uko tubibona rero, Mbappé ni umwe mu bakinnyi bafite akazoza mu myaka 10 iri imbere, nta gihindutse hatagize impamvu zibaho zatuma asubira inyuma. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umwana muto w'imyaka 20, Erling Braut Haaland. Iyo umurebye ni umusore, niba uzi bya bigabo ujya wumva bya Goliath bajya bavuga, afite ibitugu, afite amatako, ni umwataka tipike ko kurabibona. Haaland amasezerano yo muri Borussia Dortmund azarangira 2024. Erling Braut Haaland bidi ye irazwi, igiciro agomba kugurwa igihe azaba avuye muri Dortmund kirazwi, miliyoni 64 z'amapawundi. Ni ukuvuga ngo ikipe ziri ku mugabane w'Uburayi zimushaka, zikeneye abataka zirahari. Gusa hari n'akantu k'isano muri football kajya kabaho. Haaland ni umuntu ubona papa yakinnye muri Manchester City, gusa bamwe yahakinnye batayemera bavuga ati ni aba noise neighbors, ni abaturanyi b'ababuza nduri Manchester, kuko ikipe ihazwi n'imwe ni Manchester United. Kuri ubu
Haaland Barcelona iravugwa bakavuga ati Laporte ubwo yagarutse, ugasanga nyine nawe ubwe ubona ko n'umufinisha n'umugoro scorer. Haaland ntago sinzi Mantaro mubona ko nawe ari umwana utarigeze agira ibintu muri we bimujagaraza. Ni umwana ukora cyane ukabibona, ni umwana ufite imbaraga z'umubiri physique ari hejuru, gusa mu minsi ishe turabizi yaje kubagira ikibazo cy'imvune, ariko no mu kugaruka kwe urabona ko agenda recupera imbaraga nk'izo yahoranye, ntabwo byatumye asubira inyuma. Nicyo kikwereka umukinnyi Mantaro mukora, nibyo byatumye ba CR7 babasha kuba bari uyu munsi. Twese uvuga Cristiano isiga kangarana Ballon d'Or 5, Lionel Messi Ballon d'Or 7, abo n'abagabo bakoze ibintu bikomeye cyane muri iyi. Usibye umunyakroatia wivanzemo akavuga ati nanjye akangaka mureke nkatware ni Modric, kandi nabwo twese ya benshi baravuga ati iriya ni Perez wayitanze, ntago ari ibintu wavuga ati ndagimaka cyangwa nibo bakinnyi ba mbere ku isi. Ariko tuzi ko impamvu Cristiano Ronaldo nta kiyobyabwenge azi mu buzima, ni nk'aba ba Haaland, nta bana bakuze ejo bundi ariko usanga amaraso ya gisore ntabwo yabatwaye. Nawe urebye atagize igihinduka cyangwa ngo habe bya bindi bya football ba Neymar, Eden Hazard baje tuvuga ngo bazasimbura abagabo, nyamara bakaba bashaje kubaruta. We wabona igihe cye azaba ari umukinnyi ukomeye ahanganye ndetse na Kylian Mbappe. Biravugwa ko aramutse agiye muri Barcelona, Mbappe akajya muri Real Madrid, tukaba twongeye kubona isi ya football iryoshye. Mbappe, Haaland muri Barcelona, Mbappe muri Real Madrid, bose urumva nyine haba hagarutse ka kantu k'uburyohe. Clasico yakongera ikaba Clasico koko, kumva ngo Mbappe ari iruhande rwa Vinicius Junior yatakana na Karim Benzema, ukumva ati Barcelona ifite Ferran Torres, Haaland ku 9. Ni ikipe zaba zigaruye uburyohe bwa football muri champion ya La Liga. La Liga nayo ni ibintu byashimisha abayobozi bayo, kumva champion yabo yongeye kugira agaciro ku isi. Umwanya wa gatatu turatsanga umusore w'umwongereza bamwita Phil Foden, ariko amazina ye yuze ya nyayo ni Philip Walter Foden. Ni umwongereza yavutse tariki 28 z'ukwa 4 2000, afite imyaka 21. Yavukiye ahitwa Stockport mu Bwongereza. Uwo ni ukuvuga ngo we ni umusore nawe ubona ko afite akazoza, yagize amahirwe yo gukurira mu biganza by'umutoza muzima nka Pep Guardiola. Umwana ufite igihagararo cya santimetero 71, urumva ku ndeshyo y'umubiri ni umuntu nawe ubwe wumva ko ni umusore afite imbaraga z'umubiri, nubwo afite uruti rutoya rw'umubiri ariko ubona ko akora. Ni umwana watangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya 2015-2016, ayikinira imikino 8, atsinda ibitego 2. 2016-2017 arahamagarwa mu ikipe y'igihugu akina imikino 23, atsinda ibitego 11. 2017-2018 nabwo yarahamagaye muri Three Lions. Tuza agaciro ko guhamagarwa muri team nationale y'Abongereza, dore ko nabwo yakinye game 3 agatsinda igitego 1. 2018-2019 arahamagarwa akina imikino 15, atsinda ibitego 2. 2019-2020 arahamagarwa imikino 13, atsinda ibitego 2. Urumva ni umugoro scorer, ntabwo ni umuwinga ari kuharanira gutsinda. Ubwo urumva nayo ni umwe mu bantu twiteze akazoza ka football mu myaka 10 iri imbere. Murakoze ku bantu mwakurikiranye iki kiganiro kuri CBM TV, ndabashimiye kandi mbasaba gukomeza gukanda subscribe, mukora share na comment kugira ngo inkuru zacu zijye zibagereraho ku gihe. Ndakeka bwese na football ni ibintu bikundwa na benshi, kuba amakuru yajya bagera ku gihe mugifatanya natwe byaba ari iby'agaciro. Ndabashimiye, bye bye.